Kinoilam gaseng FKGGP, seng temi hapok jenyalam yang Vice President usamla kit boklang nongplang mentagas ni kaistarik urisau arajar arpusan kelai penyekenduk ya kena hikai ad hoc. Kibadang beteng ya kejeki jongki Hamadan Malki bandawa naga sorkar ya ka hok ke jongki kabaki de banyo kum kena hikai. Habakran hai kelat petai kubor Vice President kaseng ubakit boklang nongplang loong kaseng kandon rekat berkena hikai. Kaseng gadap dari songkia bani ba shipos lenter gino hikai klai yai kene kejeki Hamadan Malki handai ka sarkar hadu menta kam sngap ya kejing dawa kejongki lada ka sarkar ka don pisa banthung ya ki chairman ki vice chairman banthung ya ki konsultan ha ki tanat bafer balai ka sarkar kam thung ya konsultan ha ka tanat pelebuti ban weng ya kene kejing ya ka bakino hikai ki ya kenduk FBSP kalau pa yang ay mensi yang begini ino ikai kiba perlong ya kini kejiki kapal kaya mata las kursi tinggi ni ba hadu kini keski bo mata nakaliang jok sorkar kaya ikuman rai kini ka kenti bo mata nakaliang sorkar kala khat iki bani keren bima chief minister level di mat kajing yalang stay garangnya nyimtip ikai garai bikin sim pat nyimtip iru kiai kisenjam kiba sorkar kala sim pat hatu kita kisenjam kila ni kemla ban penhun di kini ino ikai hapok satri jong fastom kiba pelong yang jiki menta di jing sokya nak kalian jong seng golong ba ni ba nyidak jing sokya bakrau marngi sungtu ba kuliah ti kadai gawai ni mat kiba kom santam kiba kom gaseng buat kum kipai ba jong jelar ni angut akan penbahana ke buat sebuah kiba kham susi golong ba man lagi seng san perthai dan ni political party hapok ki manifesto jong ki hapok election kijukran kit penbahai kadai benta nei hadu mata kaya jakub ni sikumni ka baki nong ikai kiapan mi semadan pandawai ka hok juki kena kaliang jo kaseng nyim kwa su ba kini ki jingja kita yai beteng na ka pos ka por ngi kwa ba ka sorkar ka di bensim da ka dulu senjam kaban weng sunan kita ki jingya once and for all mri su pun pendile ka por lada ka sorkar ka don bisa ban penut tamasa yo fer boleh ka sorkar kamben bisa ban siu ya kani ka hok juki ni nong ikai di nomor pengis kutu bukan ni bentak kalau ngokia buat kebajalan ni ia kerja start dengan sorkar buat ingin sampai jika ia bami nak kata kerja ngelang bikin langsung meneh haduk mentalik si kata kerja ngelang kadang ya buat ingin sasngap lu ya ke kasur ke ba kinong ngelam dengan fastom kidan ban persngau yangi senang mengilak ban ai kata jingkersan nak liang dungi buat ingin sampai di kuai buat kisenjam di pengin siam ban dia snok ti lambat ki tak haduk ba kinong kai kiniok buat yang hok juki ini sawan akan dikenti memarok nomor ngidap dari jeng sokya mata ka jeng hi layak la spos ni wat apa yang kani ka syuti ka bakiwei pat kiken huon reunget jeng gibadan po kari India kirang celebrate tak puja kat baki nong hikai po kejela ka jeng bat genang saja dengan sengo ba kani ka museum ba sokya ka bangi pha ya ka kerwo ka basai spok sarkar meglia dengan chief minister lari dan pisah bantung ini konsultan ko per ban wat benia banti benia ka jeng jeng kino ikai ke bikin do lagi dan pisah bantung kita ke chairman ke vice chairman kane ayu ban siu ya kata tulop jeng kino ikai ki bolong gue ini ki bot dom ki ban peniar ke jeng nang jeng start pat ka slam ban sandor ka lawai jeng ki khon samla na do por bidang ret limba ka jeng puli ke jeng ki ting jeng sarkar nomor ba na do kisnam arjar khat kandai arjar arpo ar ka ni ka kenhuan ka sokmet iki memorandum ki boper lehadu matang mi i bakan dan satia kadu do badak kesin nomor ndu usnam arjar arpuar ki sokmet la sing mo memorandum ke jongki ni i tu kidan kimat jing dawa ki bosong hok ki bosong sebai ke jongki henry ke sarkar ka yai kuman kini jing dawa ke jongki tak hadu bakan penlong ya ki noikai ki badan buram ki hapan mi semadan ban dawa ya tak hok ke jongki dina kalau bana kalian seng ya ai ke jing kersan iki pada kejung por ni dawa ya ke sarkar kumangal ong iki malar kidan kita ki startan lari dan kita konsultan per kok ke department ke man lagi department bami dan kaman tung konsultan gitu lari bentung di konsultan lu ban wat benia ya ke jinge jikino ikai bat ban penkuloi no pat ya kan ke jing sio lani ban penyo ya ka hok jikino ikai